Hey guys, welcome back to my channel. Sangolotash telekam sang. Ani thering gingen tung di ani St.JOHNS nangla ani meshap gi lobjong ra meshap gi lobjong chide da ani yoge lobjong mangush tu ani wodin sula ani thanda application form di online dos mali du ani manguchi la kange chidisha ani denji endu ani thanda St.JOHNS korang nanglo la ani the kizi juel ani khari goyo bada ani application di thanda form di khandis kyang oi me hodi nga thanda dina deshi gyai changlo thangbunya la ani thanda St.JOHNS ki thanda general nursing juel la ani eligibility criteria leda the juel gi ta chagin khari gar changol la na ani St.JOHNS khora nangla juel na phusu khangu ji chu cho mare ani application di phomo chikbu rang la res ta di phomo college in di phomo chikbu chedu res ani lo minimum lo chuptu che maximum lo sumju songa odigas paragi lo di ju choga res lai ani jinda chua da chungi pa singyo gore GNM la di yinji minji science la cheri de jenal yungi loptu din je go mares ani Quran to science yune digore mene digore ani marks the 40% above marks shipchu igangla kesi angi yuna ani suine misu chigina loptu sundar rochine ani GNM Quran nangla ju cho res lai ani kiranju kesi igje cha mebaro jine application form di kyanga yore ondige ani Quran ju eligibility criteria nal chido and denji indi kiranju thanda kiranju gyangcho res lan laira ta thanda di gyangdang di khandis re lana ra ani thangbunya la kiranju application form chigyore ondi St.JOHNS korangi website nala yore ani website dinge thanda video gi thanda ngingen tong di wala link chigyora ondi shaura ani mangbuji ha guyugire ta yenda www.stjohns.in rangre ani odi nala ju and kiranju judi nursing lan nursing nang li find out more lan judara au nang general nursing BSc nursing MSc nursing lan changma li and dili du in general nursing nang ju li du khali lana download the application form li ria and application form lan download chi la dira application form di kiranju ma download chi lana ta download chi lana xerox paper ma tyen re da xerox paper ma tyen ai kiranju gi di changma gyang ores lai ta odi kha ta xerox paper dinala ta download le application form na khair lana damunyel khali lana name of the candidate block letters lana kiranjo dinal thiure khare yigi capital letter na thiure ra and kiranjo thangbo name of the candidate la du kiranjo ming dine kiranjo mobile number dine kirang ki keche date of birth che ani dine kirang blood group hagu ina blood group thi and dine kirang gender ani place and state of birth and kirang khwala ke yo bato ra ani kirang sacha khwal ke monche ta state of domicile leda state of domicile lana kiranjo kesi ta kiranjo gi desa state gi ra ode chere domicile la di dire kiranjo thanda address yora kirang other card na address khagi gaji state gaji address ra ta nga pe na chana Karnataka na de du ni state of domicile dikha chawla na Karnataka chawte kisi kiranjo state shembani na Mandya do da Andhra do na Andhra Pradesh hun dusrang cheres a religion di ba na phebarang Buddhism mena ani Christian khari ne kiranjo religion no de chere nationality like na thang aran jo pheba in the Tibetan lan the mare nationality le khatir lan Indian rang cheres khala na Tibetan do church na foreign country chawar foreign country chana kiranjo gi pisha thewe yo foreign pisha lan ta khalore kiranjo the foreign abroad ne ta chuli gi dong do ra ondi ge ni yang fees khaga store yo ondi gi kiranjo khatir lan nationality na Indian rang cheres and other card yo bara ondi rang and to which of the following categories do you belong lan lira ondi khatir lana tha pheba inar dara ani kiranjo other religion lan lir khalana mangche odina Christian rang related lir khalana lopta di Yeshu lopta rojindu rani Christian gaji related manguli re odi kiranjo khatir lana other religion la shur odi rang thi and the details of the parents ta phama gi details ra phama ming pala da amani gaji phama ji ming phama lega khaji me annual income khaji me pisa khagas lol ani phama new khagas sagi me and phame gi phone number da nang number khari ne odi
chere phamala email id yuna email id thi email id mena khira rangi email id thine digore ani house address suzundang pala magi ni address khara on dirang ta khajang khari mo di thi ani medium of instruction 10 standard da 12 standard la ani khiran jo khari jang ne odi da english ne khari ne on sangma thira ani mother tongue kharala na ani khiran jo tibetan rang ra ondi tibetan rang the ta local guardian in bangalore ondi inji minji gor kisi local guardian me ado china khunju gi admission team mare ondi di khiran jo yune mene thiu local guardian in bangalore inji minji khiran phamajik bingya inde go mare moshim baroji ne local guardian session ne digoria ondi gi ani 그랑 오늘 지나 장보치네 시나 그랑 인지민지 그랑 빙갸지 거리야 아니 내가 징에 이교도 미스고 콜리지 보든지 로컬 가든 수요 말에 딘지 아니 딱 기시다 우투 저 차나 아니 그랑기 저거 정말 민도시티 안 내가 데이터 조조리 아자리 인디도시티네 그랑 저 넘버 10에 디고레스 라야 심바 아니 호스텔 나 데 티스 칼리 카고 치레 아니 타 줍시 넘버 줍시 데라 only for religious lunch 온디 카르라나 Yishu lopta indu ani Quran zoge dawa la ani Quran zo shandwe da ide mangu che jure ta wondi ngaran zo pheba che do mari ra tenti indi Quran zo won sangma la dash la tongba rang shashana digo yamna nil lan gane digo res lai and academic career la lead ra academic career la Quran zo kharchela na an Quran zo ge jinda chua and CBSE jang yone re the year of passing khadu thoimba ani jinda chua nang khari lopsen khari chaimba ani number of attempts taken ta kisi failed le na an themani inde yura exam thematic tan themani ta on changma thiore ani khara angi khagas le so on dida ani percentage na le gyur an changma total marks khagas le ba on changma theres le and then extracurricular activities wo de kharla na lobjong chipu me ani shemba chimu football ine re ani khari ine ta basket ani khari chimu chilo la durga doine re khari ine khiji khana jo certificate doina ani wondi copy digya ani kheran jo tangu res lai ani the number 2 del khalana attested copy of following documents to be attached along with the application form mo de kharlana kheran jo thango marks card ra jinda chua ji marks card gore jinda chua the chukchik jinda chungni ta kesi ta thanda exit ro de na koe ma ta jinda chua chukchik marks card de tangne digore ani birth certificate kheran jo ta birth certificate yo bara ke kese ji ta so certificate yo ra hondi garang che caste certificate ta hondi kesi mena no lanthi kesi attached chiyo na yes lan kare ani medical fitness certificate de ta thanda lockdown chai du ni mangche wa kangi ti yu ani no lanthi ne digore khayo mare medical certificate dingam ta ke was yo mare an jela kirang kesi dina chiwo ro jina koran zo rangi medical certificate medical checkup chi certificate ti res lai de du ni medical certificate hinjimiji khara ngamda do chi hinjimiji tayang lockdown re lan chulol do ende certificate lenga do mixe ende khachiu mare mena me no lan thisha ani letter from the parish priest la de wondi kheran zo chedo mare and wondi Christian khara Christian ingyo rang ra Christian bu ingyo rang ani wondi rang gore shemba go mare no lan thiare certificate of extracurricular activities kesi khara khalor ta lopta chilo la national level do da yamna inter college khari ne attach chiyo na yes lan thi kesi khagoji mena no lan thiare and certificate of deputation sponsorship land zo kesi khara la yona yure mena no lan thiare ra ta thama de la khala na payment details de khala na namgyuni GNM ina gumun yangap chu chik ani St. John's khorang lata thanda application gach do ngajo demand draft tang urya St. John's rang la odi demand draft di kheran jo khoine bank chik la gyura ani bank dila ani demand draft di chiro cheda lara odi number di khalcha number di chik pu thering kyo khadyu time ba on sama signature gya ani khare Modi sangma gya kherang gang la par di jar gor rai am par di jar che kherang jo St. John's College of Nursing rang la dos tangai ri ra ani tha mangbuji khaki thidla na ani khandes tang ore ani tha thanda sangma lockdown re endelan ke je thidu tindi ani kherang jo semte go mare khan la na kesi kherang jo den ma ngoshim ba ro ju na kherang jo gi dos mail kherang jo gya chani ra kherang jo gyangai sangma gyang ani par gap ra yamna xerox khara thanda di cam scanner lash ta ondine gane digore yamina fax tangne digore email na tangra
motion badila email na tang ani email ni tang ni ani phumudila ani St. John's rang la kero chidala ne digore ijiminji original copy ro komindu ani xerox copy rang ra xerox copy rang tang ne digore ai kesi endi khare eni sukhangu ji mena ran keranzo post chiya yore ga thanda di koranzo ge post accept chi dos lan lai thanda post office nal dora post office open doj re lai do chama go chi le de post office la gyura ni post office la St. John's College of Nursing land and address thi koranzo address te yore the address na tangro chi and on those doj re sha GNM di khare application gyangcha da kunjula ni interview yore ani interview tangcha ni ani shini interview based chini ran koranjola thanda Delhi re lai khara recruitment chidang chira ondi interview chacha ni kunja admission rai re ta GNM gi koranjo gi approximately gumu first year la lo gumu kisi hostel la de origina susu nyegang thanda ngaran jo menga rang gi hostel la de origina logic la lorim thangbo nyewa sumbal anyora lom thangbo la tongrang apchu ngangi dang gumu ge yang apchu stos le tha dile manga ta dwe yimba tenkhe chare khailana di thanda susu lobjong che chikbu gi thanda nyu indira ani this nyungdo ho do yugi re yine ta tab nyore dj nyore ani charmer mangbu chig nyore denji indira ani nge samba tongrang apju ngangi di chikbu gi tangre sang mindo and then de ta hostel ina tongrang apju ngangi de ge yang apju che hostel mena ani dile khong khe sungju sob gyun da sungyang apju ta khari ne mena hostel de di ta susu de bare ani ta lorim niwa da sumba kabdu ani konjo gi ta cheba ro chi du konan jo gi tongra shibju sheni sto jig lai du lorim niwa da sumba la raya ni ta di ta thanda inde lai mare khalana tongra shib shingi takta ge lei mare di ta approximate dojre ani ta di da nyam do ani khala maran jo hostel rangi thusum khala sa di khaga re umuni dong te ores lai ra ani khare an tab che ani so ngazu community posting land yore bus pisha che ore an thuglo pisha che or di sangma mapi ne pisha di chubure so de lai khandes nga chidang ngar GNM ta me ngara ha shira ha gu me ta ngara ya ma che jo dang ngara ngoshim ba thada phage lani madam di ngoshingi ani ngara morang larang pha jo ani ngara ke cha thi chin du sin ha ko ro re a undi ta changma la pen to re wa yu en kiran jo kesi pingya ro yo ro jina di video di share chira kun조게 하고이라 아니 수수수 경나 가트네 수수수 경나 개침부를래 갈라나 수수 경으로 진나라 수수게 하고이래 중마 가트네 수수수 지당 신기를 했을래 안 된지 아니 정말로 아니 디년동디 아니 단에 투지 치나 안 정말로 share 나 like subscribe 인지 치로 치슬래 투지 치나